ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti umuna aserye tayo ita alawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hoy, ampong, napanan ni Viola. Aping awan dito'y balay, kat awan matsarak na iji munisipyo ita. Ay kat napan nakidate Taasino kumaday taabaraw ang mangidate kan kwa na. Jak amaw. Ha? Jak lakit di itulok ani Alfred nga anak ti kabusor ka. Anya. Ay, unay kakit din ay Marta. Kasta man na ti ibagbagam. Anya ko mati mabalin mo, no ni Alfred ti kayat di anak mo. Kinasaritak idin ni Viola. Ano makinobyaw saan ani Alfred? Tadyak kayat day jay aparakan kwa na. Ha? Agpiang-piang lakit di ti langit, kendaga. Ay, unay kan Marta. Nagalas matan ti panagsarsaritam. Akaslasaan ka bakit? Ada ka dinakam mo. Adda nakam kaw! Dayjay akabusor kaw, ti awan nakam na. Iso nga inton sumangpat ni Viola. Panot putak no asino ti kinadate na. Nay, si kamo day ta sumungad, Mari Sofeng. Ay, huwan, Mari Goreng. Umayak man gumatang itilako ni Mando a karnit man o tagadubo ak. Ay, naimbag man tada kwartam. Inikanak ni Alfred iti kwartak, Maray. Isa gumatang ak iti sidaan may. Ay, Mari, mano ka diti masusweldo ni Alfred iti van na nga iman maneho na. Diyak amo, Maray. Tadyak mo't damdamagan. Ay, amom kaday. Ibagbagan ni Marta at driver laeng di anak mo. Kat, anya ko mano driver laeng. Nadalos mo't at trabaho day taa. Mas daawak Gap-gapumot laeng ni Marta ditoy. Imay gimatang iti karnet baboy. Kat, anya ko mano imay. Amom kaday, Maray. Kasla kayat na ti agpasikat. Agasam, tadwa a kilo a karnet baboy ti ginatang na dito istor ni Mandaw. Ay, pasikat mo ta talaga day di abakot. Kunamlan baknang. Gimatang pa'y ititinapay anangina Kentay palaman anangina. Nagadun sakit diti kwartana. Ay na, Mari Goreng, kung kunanalaang nga ado ti kwartana, ngam inut-utang naladay jay, takayat na ti agpasikat. Wan, Maray, anya kumangay mo ti kwartana, pangalaan na ngay kuma. Ay, sabagay anya. Sige, tagumatangak itilako ni Mandaw, akar ni ti manok. Wan, sigilaan. Hoy, Nana Guring! Itay ka palayang dita sa hangot, istor ko Kahit, maan ano, Anya ayat ti araramidam dito ay. makitugtugawak lang dito'y sangot ti istor mo Ay, nanana, agawid kakit din. Ah, Ang mga noan yala di tamanan ti iwaras mo nga istorya. Kat may raman akmanan. anya kumangay ti iwaras ko nga istorya. Agawid kakit di, taing kaagdalos ijay balayo. Saan aday taagtugtugaw dito istor ko ti araramidam. Di nakman papanawan. Ay na, am-amu ka, Nana Guring. Napaglan ka, chismosa. Ay, unay kalakit din. Ayaman daw. Agawid akto ka di intun madamdama. Di nakman awagan iti mando, takagurak day ta anagan. Manda ko nam kanyak. Oho! Adula amin nga amaw mantaw. Apay asok katam tipod-pod no anagan mo. Iti saan mo mat anagan. Hay! Makauma ka akapatpatang nana. Agawid kakit din. Taing kaagdigos tapno na bang luka. Di ka agistampay dito istor ko. Agyaman ako, Nay. Tapinat gam ti awis ko amanganta dito'y restaurant, Viola. Awan mat dakas na. Mangantalaan mat.
Naimbag man, tanalagip na ka inawis. Ken, kailiw kan akasarita. Apay ang mailiw ka, kat agkaaruba tamat. Ay, ngamin. Aggin-ginura dananang mo ken nanang ko. Kat saan akayat ni nanang ko, ang makisarsarita kami kada kayo a pamilya. Ay, wan nga ron. Kastamat ni nanang ko. Paritan nag-amakipulapol kada kayo a pamilya. Alaki din. Mangandan. Takalpasan na. Intaman pa'y agpag na ije parke. Ah, sige. Sikat ti makaam mo. Sapay kuma tasaan ka amataktak. Saan? Awan mo trabaho ita, ta Sabado. Alang rod. Mangantan. Tamapan ta ije parke. Nainbang nga oras yun na Marta. Adda ka di tigayam ko. Awi sa kumatain kami iti karayan. Agpipiknik kami kumaijay. Kadwami dagiti gagayam mi. Ay, saan pa'y asimmang pait? Nagsapa ka no arimwar. Diyak na siputan ti irurwar na. Kastagayam, nana. Sige nga rod, nana. Ay, dayjay a Viola. Nalipatan ng ada piknik mi itang agagayam. Ay aguray kalita. Adda ka di amaw nga agar-aram kin ni Viola. Ibagam kanyak no asinaw. Ha? Kwa, nana? Ni ka di Alfred nga anak ni Bakit Sofeng? Ha? Diyak amo, nana. Awan mat nasasao kanyak ni Viola. Ngamno ni Alfred man bilang. Dakos ka di? Ay saus, pakpakawan. Uray awan manugang ko. No ni Alfred pa'y laang ti makatuluyan ni Viola nga anak ko. Anya? Nagsingpat mat ni Alfred Adapay na talgad at trabaho na. Ta iso mismo ti mangiman maneho iti van na para pasahero. Oray man. Diyak kayat da di alalakay. Kagurak launay. Imala iti inana nga awan manaknakam na. Anya? Iso nga idanon mo dayta kin ni Alfred. Adi nagamden nga armen ti anak ko. Tadyak pulos ipalubaw. Viola, kaano ka di sumbatan nak? Alfred, Sumbatan na kuman no sumbatan ka, kat maaman ni nanang ko akaayan-ayat ka, ang mga nugumura kanyak. Kasta akmat. Numaamuan ni nanang ko akayan ayat ka. Sigurado agumura kanyak. Iso asaan anasayat asumbatan ka. Ang mga no ad-adda nga ginura da nanang ko kan nanang mo. Wan, ngam adda karbanganta nga agayata. Saan nga isuda ti masaknan? No di kat data adwa. Ngam, Alfred, Saan nga isuda ti masaknan ditoy? Viola, no di kat data. ay ayatan kamat Alfred. Day tala ang talikliklikak ti gulo. Awan ti maparnoy agulo no agayan ayat ta. Addamot la ka data dayta, Viola. Alfred, Addaan ta iti bukod anakam. Amutan tinasayaat kandakas. sa bagay, husto ka. No kasta, sungbatan na ka din? Sige, sungbatan kan Alfred. Ngam no mabalin, ilimod ta pay laang ti ayan ayat ta. Liklikan ta ti panagpungtot dagiti inna ta kadata. Wan, kasta ti aramidan ta. Ket agyaman akta sinungbatan naka. Simple akla nga tao. Ngam, napudno akan ka, Viola. Saan kan to asaktan? Ipateg, kan ayatan ka, Viola. Ipatagkan ayatan kamat, Alfred. Sa dino ka diti na panam, tanarabyan ka. Saan ka mo't nagbiyahe? Tawan biyahim ita. Adala importante anapanak, nanang. Alfred, adda ka di panggap mo ang mangaram ka ni Viola. Ha? Apa nadamag mo dayta, nanang? Gapo, tadyak kayat ni Marta nga abalayan. Anya? Kasanon, nuda kami gayam tinaikarikan ni Viola. Ay, sana mabalin anak ko. Diyak kayat ni Marta nga abalayan. Nagalas, ti ugali na. Apay ka di akasta kayo ngamin adwa ka ni Nana Marta.
Anya kadila unay ti pagginginuraan nyo. Basta, diyak kayat ni Marta nga agbalin nga abalayan. Mangkita ka laangan iti sa baling nga armam. Saan, ani Viola? Uray pa'y baliktadem ti lubong. No talaga ada kami kan ni Viola tinaikari iti tunggal maysa. Awan mabalin nyo, nanang. Saan kumaanatang ti ulom, Alfred? Uy-uyawon na kadayjay a Marta. Ibagbaga na a driver laang ti trabahom. Nanang, No ti anak na ti makatuluyam. Uy-uyawon na kantaw tong palbiag mo. Anya ti ibagamlita, tayo na yabanak diti paraangan nyo. Awan mo't di tinapatag. Amok mo't nga awan papanam ita. Iso nga in text ka nga umay dito ayan ko, tagsarsarita ta Kan, para manan ka iti linuto ka merienda. Aday tatikan ka nun, ramanam. Nasum ka talagang agluto iti merienda. Uy, da kayo ka din ka ni Alfred? Ibagaman di pudno? Wen, da kamin, ngam, ilimod mi paylaang. Uy, amom, awan makuna ka ni Alfred. Nakasingsing pat. Day tamot tinagusto kan kwa. Iso asinong bata kon. Agbagay kayo. Ngam ti parikot. Saan nga agkinaawatan dagiti inayo? Wen nga rod. Ay, no apay akastada Ala bareng dumtang to ti gundaway nga agkapyada. Sapay ko mata kasta. Maapektaran ti ayan ayat yo ni Alfred. No saan ama ornos ti panaglangan dagiti inayo. Ay, darasad ti magna. Tanay, labsan taday ta paraangan da Marta. Ay, apay aya. Kat lumabas talaang bay. Diyak nga rod kayat amakita ti rupa day di Marta. Ay, agbakwara no kasta amakitak ti rupa na. Aya. Ay, unay daytan. Talaga akaguram ni Marta. Ay, Maray. kagura ka talaga, Maray. Aday, lumabas tan di na paraangan da. Isumot dyan nakatakdar iti asinag ti masetas. Ay, hindi mo talyawon darasan takit day. Ay, tumok no sa di Amerika ti gurak kenkwana. Anya, sadyay Amerika. Wan, kasjay ka ti dog ti gurak kenkwana. Diyak kaya't amakita ti rupa na, tatalagang agbakwara. Nanay. Anya ti ban-ni kesam dito'y paraangan, Marta. Sa kasla adda kasurun mau. Dayjay man asupeng, limabas dakin ni Goreng, ket pulos asaan ati malyaw ni Supeng. Ket? Nagkuyog dagiti dua. Papananda nga ta. Nagpalaod damay. Amangan numapanda maki birthday. Kasangay ni bakat kikay kait. Anya, nay, apay ngay adinak inimbitaran ni Kikay. Amo namot nga may na, adi kay agkin naawatan kan ni Sofeng. Rumbang asyak ti inimbita ni Kikay. Gapot aggayim kami. Tayman, mapanak man ijay balayda. Anya ti aramidam ijay. Inak maki-birthday Ay, saan nakamat nga inimbita? Ngam apay amapan ka. Di ka kadi agbain? Anya nga iti pagbainak. Gayim ko ni bakat Kikay. Iso nga awan ti rumbang apagbaina. Day, ang damat ni Marta. Isuday dyan kasarsarita ni Kikay. Ay, naamukla ang anaimbita ni Marta. Uray sa anak lakuman nga imay. Kahit saan mo ataltalyawin Agawid ak sa laangan. Ay, uwan, agawid ako. Mariguray. Saan? Manganta pa, isakbay nga agawin ta. Ay, nagiimas, nagiti si daon ngayon sa Canada. Ada pa'y cake kan ice cream. Inakla gumatangan iti ice cream kan cake akanak. Sige, umuna ako mariguray. Ay, saan supain? Manganta pa'y, sakbay nga agawin ta. Ay, unay kalakit din. Aya, saan mo nga italtalak ni Marta? Tapno saan ang madadaal ti aldaw mo?
Kasangay mo gayam, Kikay. Ngam dinak man la inimbita. Tanimot sufeng tinimbitam. Sa anak ang nagimbita. Ta saan met adasken nga agimbitaak. Tano kasta nga da okasyon dito'y lugar tayo. Adulat ta ti umay makipangan nga oray saan daan na imbita. Ha? Kat nasaya atay may ka. Kat sige Intay mga nanta nakasagana mo tanda giti makan. Papanawam ni Sufeng, tapno makapanganak, Kikay. Ha? Agayam ta, saan ka day? Uy, Nukasta, papanawam ni Sufeng. Saan ko ngamin ama enjoy ti mangan no adda dito'y day di atao. anya. Papanawam day di atao, Kikay. Iti kasta, naragragsak day ti akasangay mo. Kat nasaya atain may ka. Kat sige Intay mga nanta nakasagana mo tanda giti makan. Papanawam ni Sufeng, tapno makapanganak, Kikay. Ha? Agayam ta, saan ka day? Uwan. Nukasta, papanawam ni Sufeng. Saan ko ngamin ma-enjoy ti mangan? No adda dito'y day di atao. Anya. Papanawam day di atao, Kikay. Iti kasta, naragragsak day to akasangay mo. Ay, jak maaramid dayta, Marta. No kasta, siyak lang arudan ti pumanaw. Sigay, inakaw. Saan Mabiit laeng, di ka pumanaw. Mangan ka pa'y Ken anya kumano adda ni Sofing. Mangan ka latta Papanawam nga rod ni Sufeng. Tadyak kayat amakit kita ti rupa na. Awan basol ni Sofing kanyak. Iso adyak mabalin nga aramiden ti imbagam. No agin-ginura kayo man, saan dak nga iraman? Ay kwa. Adda kayo ditoy, tapno makipagragsak kanyak ita akasangay ko. Saan kat atapno papanawag ti asino man kada kayo? Ay sige. Siyak laangan ti pumanaw. Happy birthday laangan kan ka, Kikay. Pimanaw mo't ni Marta. Kalpasan ang nagsarita na kan ni Kikay. Napanan na nga Nagawid nga Umay kayon, Sofing, Goring. Antay mga nun. Kikay. Apay-apimanaw ni Marta. Ay, jak amukin ko na. Alakit din. Umay kayon ta sumango tayon ijilamisaan. Mangan tayon. Nakasaga na amin ang amakan. Wan, Kikay. Ay, happy birthday kan ka. Agyamanak, Sophie. Saanak ngagraraman, makaramanak iti naimas ataraon. Saanak ngagtatakon iti sagana ni Kikay. Asino ayat ikapong tutyo nanang? Dayjay abakit Kikay Pinabainan nak ijay kasangay na. Mas pinaburan na ni Sufeng. Anya? Anya ka di tinapasamak nanang. Ala, agpailit Viola. Mapantagumatang iti agkakaimas amasida. Ice cream ken cake. Agluto ta iti salad ken agaramid ta iti fruit salad. Ha? Agluto ta iti agkakaimas ataraon. Taagayab ta iti umaymangan. Pakita akman dagijay ababakot. Ay, unay kayon aya nanang. Asino ka di manan aya ti kagurayo? Dayjay abakot Kikay. Mas pinaburan na ni Sufeng. Kunak apapanawan na ni Sufeng ije birthday na. Ngam di na inaramain. Kat nasaya at kadiday tasing-asing nyo ni Nana Kikay, nanang. Amuyo no apay asan na atinungpal? Ngamin, saan anain kalintegan? Impagpagapo na kumaiti panagkayim Uray pa'y agpagayam kayo, ta saan nga rod anasaya at tiinsingasing mo kankwana. No inaramid na dayta, di mabainan ni Nana Sufeng? Kasta ti kayat ko ama pasamak. Amabainan dayjay abakbakatan. Anya ka di talaga tipuon kan gapuna akaguram ni Nana Sufeng, nanang. Gapo tadyak magustuhan ti aramid na. Pasikat abakal. Idi pa'y laakasta. Agin-ginura kayo.
Di kay pailag kapya, tapno natalina ay ti panunot yo. Ay, iso ti umay makikapya kanya. Saan asyak ti mapan makikapya kan kuana? No bilang ta iso ti umay makikapya kada kayo. Awan to ka din ti parikot. Saan kayon to ka din nga ginginura? Basta iso ti umay makikapya kanya. Takayat asawan day ta. Isaw ti adabidot na. Agkapya kayon kanina na Sofing. Tapno natalina ay ti panunot yo, nanang. Nanang, numabalin ko ma. Ingkay makikapyakan ni Nana Marta. Iti kasta, sumaya at ti panaglangan nyo. Apay, itaan niya agapaw nga inak makikapyakan kwa na. Tapno sumaya at ti panaglangan nyo ah. Ha! No kayat na, iso amismaw ti umay makikapyakan niyak. Da kayo latan ti mapankan kwa na, nanang. Tapno malpasan ti ginura yo. Ay, saan asyak ti agpakumbabakan kwa na? Isaw ti agpakumbabakan niyak. Agkapya kayo kuman adwa, nanang. Aguray ka man. Apay ka din nga ipilit mo nga agkapya kamay. Nanang, Aggusto kan samot ngamin ka ni Viola nga anak na. no ibagak akasta. Anya ti makunayo. Ay, pakpakawan! Agarom ka iti sa balay. Diyak kayak nga abalayan ni Marta Alastog. Kasanon, no ni Viola ti kayat ko. Nagado di ta ababalasang. Basta saan nga isaw. Kasanon, no talagaan ni Viola ti kayat ko. Ha! Uray lipatan naklaangan nga inam. No isaw ti masawam. Anya? Uy, Viola, puminpintas kamet. Nagpintas na atidog a buok mo. Bagay mo launay. Agyaman nakmanda. Kaskan ka, napintas ka latta. Thank you. Gapu iti day nga imbagam. Ilibre ka iti merienda. Agyaman nak. Wan gayam. Nakita kayo ka ni Alfred iti naminsan Nakita kayo ijay ili. Ha? Akwa. Naira nala siguro ang nagkuyog kami. Oy, saan ka niya aglibak? Amok da kayon. Ay! Agbagay kayo adwa. Ay. Oh, nagatiddugan day ta ahay. Inlimod mi kadagitin naganak kada kami. Nga agayan ayat kami. Manda. Sa bagay, agin ginura dagiti inayo. Day tangarod tiga puna, adi mi kayat amaamuan dati ayan ayat mi ka ni Alfred. Kat anya nga rod ti aramidan nyo? Ilimod mi pailaang ati ayan ayat mi ka ni Alfred. Ala, makaammo kayo adwa. Ala, mabiit laeng, tailibre ka iti merienda, Viola. Sige, katagyaman na ka. Kalpasan na, lakwan nakto iti nabanglo a sabon kan shampoo. Ariglado, Viola. Ni Nana Sofing day tamasabat ko. Pagtimkak man. Naimbag nga oras yun, Nana Sofing. Napintas kayo ita. Ay, talaga mo't anapintasak. Saan nakakas iti inam alaad. Sa dino ka di tinagapuan nyo, Nana? Anya ko matibibiyang mauno sa dino tinagapwak. Ay, gayam. Kaya't kalaeng apalagipan, Viola. Anya day ta, Nana? Diyak kaya't ngagpaaram ka ni Alfred nga anak ko. Ngamen, diyak kaya't tiinam nga agbalin nga abalayan ko. Sa anak nga agtatakon iti abalayan akas kwa na. Nana? Sige, inakaon. Katlaglagi pong timbagak. Di mo liplipatan! Win Marta, kasta ti kuna ni Sufeng. Saan nakaakayat nga abalayan? Iso nga ibagam iti anak mo. Adi nagamdan ti agpaaram kan ni Alfred nga anak na. Ay, agraraman mo't day di asufeng. Jakmat pagtatakkunan nga abalayan. Saan ama ikaray nga agbalin nga abalayan kaw? Ha? Pagan anok mo't ngay? Pues, detam. Driver lang ti anak na. Idento ta siya. Kat may nga empleyado ni Viola iti munisipyo.
Ay, kasanon nay. No da kayo gayam tinaikari nga agabalayan. Ay, pakpakawan! Saan to ang mapasamak ti kasta, Gureng? Saan ang maikari ti anak na iti anak kaw? Nagpintas launa iti anak kaw. Kastaya. Di oray idanon mo day taken kwa na. Tatalaga kasta ka ba? Day talagi dandanaw ti amaw. Sigay, idanon mo amin kan kwa na dagiti imbagak. Anya ko ma? Marta, bakit? Da kayo kan ni Sofeng, ti pagsasaritaan dagiti kakaaruba. Kahit anya ko ma? Saan ka di amabain? Bakit? Awan maday nga ramid kaw ampaw. Kananya ko makanyak. Napuskol ka di at talaga ti rupa, am. Oray, tawan dakas nga aramida. Bay amla ida nga agsasarita. Takas tamot at talaga ti paglaingan dagiti kakaaruba. Ti mangsarsarita iti kaaruba da. Ngem nasaysayaat no agkapya kayon kan ni Sofeng. Tawan mat ti amok arumbang apagginuraan yaw. Ay makarengreng kan ampaw. Sumardeng kan. Tamangan no iraman ka aguraal. Amaw, Marisopeng. Saan ka no amay ka rin ni Alfred nga anak mo kan ni Viola, nga anak ni Marta? Ha? Asinaw tinag ko na iti dayta? Ni Marta, amismaw. Kunana nga uray idanon ko ken ka dagit imbagbagana. Oh, di indanon ko. Anya. Ha! Nagalasan ti panagsasauna. Kunamlan asino mo di anak na. Driver la ka no di anak mo. Idinto tamay sa nga empleyado ijay munisipyo di anak na. Oray, driver lang ni Alfred, tado mo ti kwarta nga itid na kanyak. Ay, ibagam kan kwa na, ajak mo't kayat di anak na, para iti anak ko, Marigureng. Ha! Nagtaor di anak ko, ni Viola kat imala iti inana alaad. Ay, nagpintas to pa'y ni Viola. Ay, naglaad di pa nagkita, kakasmot lang iti inana, Maray. Iso nga idanon mo kan kwa na dayta. Jack, pagtatakkonan ida pamilya. Jack, pagtatakkonan ni Viola akas manugang. Ha! Nagado di tati mas maikaring agbalin a manugang ko saan ani Viola. Bay amaray, taidanon ko day taken ko na. Wen, Marta, kastati ko na ni Sufeng. Ado kanu dita tinagpipintas a mabalasan. A mabalain a pagpilyan ni Alfred nga Arman. Naglastugan day taasufeng. Saan na kanaw a pagtatakkunan a manugang jay anak mo a padam alaad. Na! Kat no iso tilaad. Isudang agina tilaad. Ay, da kayo adwa. Ay, awan at talaga ti limpyo ti utak na kada kayo. Ay naampaw nga daywan na kami kinigureng. Di ka makibiyang iti saritaan dagiti adanakam na. Anya? Ingka kat agbalseg iti pagtungo. Di ka makibiyang iti saritaan me. Ay, sika, Gureng. Day talagi dandanon ti sarita ti amaw ma. Ala, agawid kan. Kan mabalin ka day. Saan kan nga agidanon iti uray anya asarita kan ni Marta? Ha? Ad-adan ti ginura da kan ni Sofeng no kasta. Imbaga damot nga idanon ko. Di idanon ko. Ay, alakid din. Pumanaw kaan, Gureng. Awan maitulong mo iti parikot da Marta kan Sofeng. Di kan makibiyang kadakwada. Tatang, kayat ko ti agabang iti pagnaidan. Iti asidag jay munisipyo a pagpapaayak. Apay? Mabanugak a kanayon, gaputa aginnawidak. Iso nga agabang aklaangan iti asidag ti munisipyo. Adan nakita iti a pagabangak. Ala adda kan kadayta anak ko. Kan maysa, nauma akon iti sa usao dagiti tattao. Dananang kan nana Sofing ti linaon ti bibigda. Ay, wan nga raw anak ko. Kan agraman da kami kan ni Alfred, mairamanan. Kaguranak ni Nana Sofing,
ket kaguramot ni nanang ni Alfred. Ay, jak man amaw kadagi jay ababaket. Kan maysa, kayat ko ti umadayo ditoy. Gapo ta mabain akon kadagiti kakaaruba, tatang. Saan da ka malapdan, nanang? Inakagabang ija si dagti munisipyo. Nadalo sa akon ti kwarto apagyanak ijay. Sana mabalain. Jak kayat nga agabang ka. Anya ti amaw, numapan na kaarman ijay ni Alfred. Anya? Saan ka apalubusan? Kayat yuman wenno saan? Agabang ak ija si dagti munisipyo. Saan dak apakibyangan iti day taabanag, nanang? Gaputa ammok ti pagsaya atak. Nalalaing kan ngam siyak nga inaam. Ay, sige, nanang. Inakon. Saan dak amalapdan iti kayat ko? Tulungan kan amang isimpa kadagiti gamit mo, Viola. Agyaman ak, Alfred. Intun bigat pailaan ti biyahek. Isu ama tulungan kay ta. Ay, jak ko makayat ti agyan ditoy. Ngam na uma akon amakangkangag iti chismis, maipapan ka dananang ko kan nanang mo. Nga uray data kat mairamraman pa yan. Uwan nga rod. Ngam, anya nga ta no agasawatan. Anya? Agkalay satan, Viola. Total, awan mo't parikot iti ayan ayat ta. Ay ayatan tamat titunggal maysa. Ha? At damot ten panggedam. Kan uray siya ka. Awan mo't parikot iti panagdrive ko. Takukwaktivan nga iman manehok. At damot basit urnong ko. Uray siyak. Adamot basit urnong kon, Alfred. Agkalay satan. Ngam, kasanunusan nga umanugot dagiti innata. Amumat nga ginginura da. Basta agkalay satan. Kat awan ti makalapad iti dayta. Agkalay satan, Viola. Total, awan mo't parikot iti ayan ayat ta. Ay ayatan tamat titunggal maysa. Ha? At damot ten panggedam. Kan uray siyak. Awan mo't parikot iti panagdrive ko. Takukwaktivan nga iman manehok. At damot basit urnong ko. Uray siyak. Adamot basit urnong kon, Alfred. Agkalay satan. Ngam kasanunusan nga umanugot dagiti innata. Amumot nga ginginura da. Basta agkalay satan. Kat awan ti makalapad iti dayta. O sige, no dayta ti pangadeng mo. Umanugotak, Alfred. Sige. Asikaswan ta nga rod ti kalay sata. Amom ka di na naguring. Awanan dito'y barangay tayo ni Viola. Napanggayam nagabang iji asidag ti trabaho na. Aya! Kasanumat nga men, marengrengan ang makangkangag iti chismis. Nga ura isuda ka ni Alfred, kat nairamanan. Ay, ti kunamkit day. Kayat ni Viola ti agabang. Tapno nawayan ni Alfred amang sarong karken ko, ana. Kat anya kumano kasta, kinapudno na kat agbagay damat, nagpintas ni Viola, kat nagtaarmat ni Alfred. Ah, kayat mo ka di asawain, nga gayan ayat dan. When mat, ay, anya jay sa ludsud mo, nana? Ah, ay, kayat mo asawain, agayan ayat dagiti dua. Ay, jak amo. Ay, idanon ko na itakan ni Marisofeng. Ay, wan, Sofeng. Agayan ayat gaya menda Alfred kan Viola. Ay, ni mandaw abakla tinang ibaga. Anya? Hay, saan amabalinday to'y? Jak lakit di kayat nga abalayan day di Marta. Ang kasano no pudno. Ay, jak itulok. Saan amabalin? Anya ngay itati aramidam. Awanan ba inday di Abiola? Imbagakan ko na adi nagamdan di agpaaram iti anak ko ngam inaramid na? Ay, garanggan diyang day di babae.
mala iti inana. Ay na, Marisofeng. Ingkay di pag-abangan ita ni Viola tapag sasawam. Wan, kasta ti aramidag. Ha! Ipilit nakit din ti bagina iti anak kaw. Ay, agraraman! Nataor di anak kaw, kadyak kayat ni Viola, para kenkwana. Nanang, imay kami kan ni Viola. Takayat mi nga ipakaam mo, nga agkalay sa kamin. Anya! Ha! Pudno gayam nga gayan ayat kayaw? Nanang, Sika, Viola, saan ka di akinasarita ka iden? Adi mo gamdun ti agpaaram ka ni Alfred? Nana? nanang, agkalay sa kamin kan ni Viola. Kayat yuman wano saan. Oray pay agkalay sa kayaw. Di kan tulat ta kayat amanugang, Viola. Kusilapan kan tulat ta. Pabainan kan pagsasawan kan tulat ta. Nusyak, umanugutak iti panagkalay sayaw. Gaputawan matirason alapdan kayaw. Agyaman kami, tatang. Jak umanugaw! Hoy, Alfred! Imbagak kadiken ka nga armam ni Viola, ha? Saan ka kadi amabaen, ha? Saan ka amay karay para kenkwana? Nana, Husto, nanang. Taurayan niya pa iti ibagbagayo. Agkalay sa kamin ka ni Alfred. Ay, sana mabalain! Jak umanugaw! Ala, agkalay sa kayaw na. Si Papalubusak iti panagkalay sayaw. Saan na mabalain? Awan ti maangay akalaysa! Asikas wenyo kit di ti kalay sayaw. Maragsakan gapaw iti panagkalay sayaw. Viola, Alfred. Wan, tatang. Asikasuan min ti panagkalay sami. No agpilit ka makikalaysa iti dayta lalaki, Viola! Kagura ka aging gat panungpalan! Anya? Ay na, Marta. Una yan ti kasta panunot mo. Panunot ka deti may sanga inadayta. Laglagi pa umtimbagak, Viola! Guraan ka aging gat panungpalan no makikalaysa ka iti dayta lalaki! kasano itanday ta, Viola? Guraan na ka ti inak. Aginggat panungpalan no makikalay sa ka kanyak. Ay na, sa una laday ta Alfred. Ngamin, kagura na lakat nga rod ni nanang mo. Kat ninanang ko, nasakit ti panagsasaunakan ka. Maawatak, Alfred. Nairaman tan iti panaginginura da. Alfred, Ngam, kas iti nasaon ni tatang mo. Awan ti asino man ang makalapad iti panagkalay sata. Tawan mo ti rason, tapno malapdan ti kalay sata. ay, kasladyak maaklon ti kastoy, Alfred. Viola, Naragragsakak ko ma. No agkapya nga umuna dagitiin nata, sakbay nga agkalay sata. kasanon, no saan dalat ang agkapya. Alfred, Kasanon, no manon atawan ti naglabas, kat saan dalat ang agkapya. anya nga rod taramidan ta. Viola, ituloy ta nga asikaswan ti kalay sata. Aday ta nga, friend. Nagpintas ka. Bagay mo dito wedding gown mo. Agyaman naklita. Ala, intayon ija simbaan. Agur orayin ti pagluganam a kotse. Agyaman naken ka ha. Sikat ikadwami ka ni Alfred anangas asikaso iti kalay sami. Wen syempre, agayam ta. Iso asidadaan na katumulong kan ka. Malaintan, ang mga numaladaw ka ija simbaan. Wen kayam. Ningay nanang mo, talaga ka di apimanaw? Wenlita, jak amo no sa dino tinapanan na. Di na kaya ti dumar ay ti kalay sami. Iso ani anti ason ti mangibagikan kwa na. Imbag day di akasinsin ni nanang taman nakaawat. Kat, sa dino nga rodan ti ayan ita ni nanang mo. Jak amo. Nalabit anapan iti lugar ti kabagyan mi. Ay, oo na yan. Ala, intan, rumuartan di ti balayo. Tapno saan ka amala daw ija simbaan. Ay na,
Nagtaer ako ni ti daytoy asuot ka, o Marta. Agsukat kan taintan ni Jay simbaan. Sa anak amapan, imbagak daytan kin ni Viola, ngam natangken ti ulo na. Sika tinatangken ti ulo na. Saan ati anak mo? Ala, no di mo kayat ti sumurot ijay simbaan. Siyaklatan ti mapan. Saan ka amapan? Padasem ti mapan ta makaraman ka kanya. Anya saan? Kalay sa ti anak ta, jakit din mapan. Ay, no di ka kat agmauyong. Padasem ti mapan, tagsinatan. Ha, di ure agsinatan no day tate kunam. Total, awan matlat manak na kamaw. Mangibabain ka. Congratulations! Adto yan ti regalo kada kayo adto Ha? Anya day ta regalo, Manda. Ay na friend, kumpleto abado ti baby. Daytan ti regalo kada kayo. Tapno aganak kayo adagos. Anya? Ha? Agyaman kami, Manda. Oy, may saakto aninang Ala, advance ka matlaunay, Manda. Ay na, ipasakbay kon ang mga numalipatan dag. Di kagdanag, sanda kanto ang malipatan. Ket, naragsak akalay sayo. Sapay kumataag na nayon ti ragsak yun. Agyaman kami unay, Manda. Ay, ampaw. Talaga gayam nga awan da Marta kun Sufay. Ay, saan da talaga adi maray iti kalay sa dagiti anak da. Saan? Ni Sufay, di na kayat ti dumaray. Ngamen, kuna kano ni Marta. Ay di mo nituloy ti bagam. Jak kayat ading ginday ta. Kaday tamot talaga ti Sumardengkan ko na ak. No day tamat la manarsarita ti aramidem. Agawid ka laangin. Ha? May sakamet anagalas ti ugalim. Day talag sapsapul iti ichismis mo ti ammom nga ramiden. Itatanalpasan ti kalay sayaw. Anya itan ti sumaruno a plano yaw. Dito ikayo ka di balay nga agnaad. Saan, tatang? Nagsaritaan mi ka ni Alfred. Nga agnaad kami pa lang iti pagababangan mi iji asidag ti trabaho. Ala, da kayo latan ti makaamaw, anak ko. Plano mi amang ipatakdar iti kabukbukudan mi abalay, tatang. Ay nasaan anak ko. Adamat tenday to'y balay. Balay mo daytoy. Patarimaan nyo laangan. Palagdaan nyo. Tatang, kagura na kami ni Nanang. Saan ani nanang mo ti panunutem? Tatang. Ala, agnaad kayo pay laang iti dagos mo. Ngam inton maornos ton tilinangan da iti katugangam. Agsubli kayon ton dito'y balay. Ta dito'y kayong agnaed. Sige, tatang. Kasta nga rod ti aramidan mi. Agpakada kamin ka ni Alfred, Nanang. Agnaed kami ijay dagos ko. Taas asidag ijay ti trabaho. Sa anak amarigatan akanayon nga agjip iti inaldaw. Ayawan bibiyang kaw. Di oray man saan kan nga agsub-subli dito'y balay. Anya ko ma. Total, di nakmat ikab-kabilangan nga inam. Day talatan kayat mo ti matungtung pal. Saan ko mamatakasta, Nanang? Sukir ka nga inanak. Impilit mo ti kayat mo. Iso nga ita, lipaten nakmatan nga ina. Gaputawan anak kaw akasken ka. Uray kasta ti bagbagayo, Nanang. Ina kayo latta. Sapay la kumatagamiris kayo. Ano anyaman ti gurayo iti tunggal maisa iti katugangak. Kat saan da kami nga iraman. Awan dakas nga inaramid mi. Iso asaan da kami ko mga iraman aguraan. Ti parikutyo adwa iti katugangak. Urnusan nyo. Ala, pumanaw kayaw. Di kay kayatan ang makita. Sige, Nanang. Agpakada kami. Anya kamatan, Marta.
Nagpakada jay anak mo itinasayaat. Ngam nagalas ti sungbat mo kan kuana. Anya ti basol na kan ka. Gapo kaday, tanakikalay sa kan ni Alfred. Amo matlagayam, ngam damagampay lang. Makunak ang nagasat ti anak ta. Tani Alfred, tinakiasawaan na. Ngamen, saan akas kada kayo kandi sofeng iti ugalay? Anya? Katsak, agyanak maten ije kalapaw ko ije talaw na. Ngamen, uray siyak, mabainak maten iti kinaalas ti ugalay ma. Ha? Makaamukan iti biyag mau, ta makaamuak maten iti biyag kao. Anya nga Sofeng. Ay, agmay-may sakan dito balayaw. Ta saan mo't nga agaw awid dito iti anak mo? Ay, wen nga rod, agmay-may sa akon. Ay, mas napatpatag ni Viola. Ngam si ka nga inana. No apay laang aday di babae ting kalay sana. Iso nga rod ti ay ayaten naman. Nagadwa babae mabalin na pagpulyan. Ni nga rod Viola ti kayat na. Iso akayat mo man kan saan. Agabalayan kayon kan ni Marta, akabusor mo. Nagadaw mabalin kong abalayan. Ngam isupay laang. Win nga raw, Mari Sofeng. Hey, talaga nga awan mabalin mo. Ngam jak lata maklaon. Jak maklaon nga abalayan kunton ni Marta alastong. Agmay-may sa kamot dito'y balayaw, Marta. Saan kanumot nga agaw awid dito'y balayo nila kay mo? Apay, ada babae na? Anya nga da babae namot nga ibagbagam gureng. Wen tadi nakamot sang putanan ti asawam. Apay ngay. Adda ijay talon. Ijayon kalapaw na amat maturaw. Ay, agpada kayon kan ni Sofeng, agmay-may sa itibiyag. Pinanawan mo't ti anak na. Ha? Di mo man dakdakamatan tinaganda ya bruha. Marurudak lang. Ay, amom kaday, Marta. Ay, kabusor na kaunay ni Sofeng. Kunana, adinalat tamaaklon asi ka tinagbalin nga abalayan na. Ay, anyagay mo't ti makunam kan kuana. Ha? Ad-adan ajak kayat nga abalayan ni Sufeng. Iso ano mabalain? Jak kayat ngagsabat ti dalan me. Inakman gumatang iti bagas ko. Tawan mo't ten isaang ko. Adda kwarta. Iso ang magatang ko ti... Ni Sufeng akabusor ko na itamasabat ko. Ha! Kusilapak man tilastog abakat. Ha! Hoy, laad! Dinakman ko sila panakasta. Anya ti kunam kanyak? Ladak? Ladak? Padasanak nga ipungot tasan ka nga trasan, laad! Ang pinadas na! No da ti kayat mo! Agpinangat nga ta, da Nana Sofeng kan Nana Marta. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'ing estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.